tua loufa abaile a maiana mua o feche ai e aona e manatua sali ilangi soa o la lea ana fanua lea tua mo Sāmoa Sāmoa mo lea tua tukulanga toe te patasiane ile amatanga ile sa olo tonga ele ifaingo fiele sa iringa tele soifua uma le totona fa amalingina ia fa afetaia ma ia tua loufa abaile a maiana mua o feche ai e aona e manatua sali ilangi soa o la lea ana fanua lea tua mo Sāmoa Sāmoa mo lea tua tukulanga toe te patasiane ile amatanga ile sa olo tonga ele ifaingo fiele sa iringa tele soifua uma le totona fa amalingina ia fa afetaia ma ia ta fa atauaina suing a fole awa aya le upu tuma ule fa ava e sui ufainga ola utalia tu soe ese ua sui mea uma utita utino atu ua saumali ele polonga la utupulanga tato e te patasi itua leola nga file muna ola maia yo tamatua na uli masaumea umale se ola fa asapa pa ai ile sawa lale uatumu tafa ingata Tua tumawana wa esene
Tolu se malfitu minuti te ai lei tu la lua le nei fo ia uli le aso nga fua o le nei fo iwa iaso le o mai te watu le se o aso i le aso lona se fulmalitasi le nei o le masino o kuso. O le la tatu te wawa ai nei i le kālena pe a wha asoro i lau sisila mal mai mo fo i le mai tau wa o le vai aso ne o le masina ne o lo tulmata ia lava i lo tato o te nuu i le whainga palo te tele i le aso lu se fulmalifitu ma le aso lu se fulmaliva. O lona winga, o lea to e lua le le ia vai aso. To e lua le le vai aso a mata lo. Lua e vai aso nei ia leisi vai aso. Ia ai aso lulu ai lo leisi vai aso, le aso lu se fulmalifitu. Mai tau mai la, o mal vai aso nei, ma leisi vai aso a toa le rumanai. So so'olo ma le aso lulu lo o leisi vai aso. Palota. Le wawea la lo le mele alo i tātou. Wha aso longa la na ia o le ewa iai. O ia lea e moa i whātālofa i le pa ia ma le malu o si o tātou a inga. O mwhai fwena maua le whailo inga ni aso whātālo whatu i le uso ia Viriamu Slade le o mafta mai. O le malo la vale ono sai e vediamo in algo di aso fa for winner si o friend of for winner Danielu ia so form we le mafta mai o tara in New Zealand malo la vale le anga le male le anga lo fo i tangata fo i e finga so lo i o te lo le winga le tanto tangata Sāmoa o le mele te pikin ma fa afta le soifuanga na soifua mai tangata Sāmoa le tau ave i mo i so se atu nuu ma so stu mano le langi i olo au mawai po fea le melo ai si tangata Sāmoa fo le masan feta wilo le loto ia po se fado o loa me fa pena sa malanga tu Sāmoa e lala ia e vai mata fa fa wai ma angale le ia le nganga le o tatu tangata Sāmoa ia ma fa manu ia ina lava o to e le fa pe se o te le fai al tala ne ina ia fa pe o ia fai ala tato me le ai e le nganga na e si fia le to le loto foi le o le fa tai ma le vi inga le to i le anga le leile ia te o to la e fa manu ia palasi le fa manu ia e lunga ia te o to foi le i la to fa soa ia ma le a lot of so ni fa o pe menta to wole to fal masi ma to fal suka to fal falawa mata to el ta wanga o popo me fa pena la ave ia to no fafo fa talo fa to fo ia ile ma futa mal fa to si mai sunga le o ia lofa ali mal flutua ia mal taste of Sāmoa ia nai i merepone ia uma e mai mo fo le o tasi leo tatoa mo si le fie fala wilo le so ia o le o la to langoina ia le tatu Tautua mai Sāmoa ia ele asunga fua e ona tu la fa sala la luai tu la fa sala la mai asunga fua fa pena foi la stofi ia mo le fa taitele ia ele fo uso mal fa tu anga le ia mai se la o le fa le inga mata ngo fie o tau mafa a lasi le mata ngo fie mal mai mo foi le e kuka ese o le aso Feala le mete a ngai e nai Brisbane. O ia i Melbourne. Ia o matu atu male tua tusi vo ile male numero de telefone. Ai, o tua ve la le fale ainga ina. Ai me sela. O mo wai mal tamale o le pisu po vo ile le fifi e tato le Pacific. Ia o tau mafai el mtai ai el tato tino. Ma wala male talo vela, tau vo ile o le talo falifu. Ia ai mo e foi la mal tato tamala le o le tai fai makta foi le fai mata ia mal tano fua foi le kilo stemi mun mai mo mai ai si le o fai ai e lengi o fai o le falai o le siao meni foi le i o le kale maukeni o le falai maukeni foi le o ma mo size tu ma mo e taole le sosi ia mal tele o isi kuka ese o la ailo ia mal tamal te ke poa o le German pan, o le long donuts, ia wha solo mai tātou tamol wha pāpā, sua whai, pia sua, sau le oka, oi soi. Kaia, tamalana, ia o le company, o le tātou, o le sunga lai, le o ia lofa le mal whantua, ia mal tātou
Taste of Sāmoa ma le fale whaafunga i leau. Nā lai so o ale whale nei tasi mal tu atu si la tu ina tu mal numero telefoni. Anga ina le o la tu lango ko ina Tautua mai Sāmoa. Ia. Ia le tom whaaftai whaamanuia fo i le tu al tātou bisinisi ia po tātou whalainga le sunga le awa o mal whatua male au whainga ruenga. Ia le ua mana ia tātou Tautua mai Sāmoa lango ina. O i la tau whaila ia le ua iai le la tau lango sua. E le whaasala lautu in sa o atu. O tau manga uma o le whainga pālota. Aro tātou tunu le aso luas fulma le fitu. Ia ma le luas fulma le iwa. Ioi. Ora wa palasi me la natu so swani ma le langang sua. Ma maulav ai le to e rua yaso na palo male amatang o le whainga pālota. Ia le wa whatara whatia ten tito lau mafta mai. Ia so i forma ria malo lava le ono sai whainga luenga newa yaso le mafta mai au kilani i manukau. Ia a whai lewa la te fia so swani ma langang sua le tātou whaasala longa wa o le aso lea. E le whaata mana te pefo e ana watu le tātou au nanga a le siufonga le lau mua. Ta urumanga o le jokom le sa whaitani malo e tātou. E le e whaata mana fo ele tu i nātua tātou whaasara launga le nātaimi. E wala te popole. Whapena fo e lale tu langa o tā pena i ele tātou Tautua mai Sāmoa. Le siufonga le lau mua lo na la i Sāmoa nei. E tu sa o atu ia whaasara launga i aua nei ni mo se mea tasi o wha maumaunga ia ma results o le tātou whainga pālota mai whale pālota umalava e whase lau duas fumaliva whale pālota le atunu o polu ma nono apori masavai a lela e mau mai fu e tātou reporti ta pena whale tātou le teo e mai tātou reporti mai whale pālota autu ma whale pālota te telefo i nui tua ia whapena e o ai whale alupo ia ma whale pālota lela atamu whai tu ina mai i tātou reporti i le aso lusi fumale fitu ma lusi fumaliva o le aso lea ai mai se ala le aso lusi fumaliva mantola o le aso lusi fumale fitu le aso la nai le mamafa tele e anga i la tau fo i le pālota ia po le pre-polling ia mo i la tau lea ka waa e mau tiute ma le saufanga fo i le il tulanga malos il tino mal soi fo malo ruina mai lanto le ngalu le asolus fu mleva palota le asole la vela matato au fenga ruenga e Sāmoa o ta penal tato fenga ruenga e to lima to lima la fenga ruenga kaval tato fenga palota tu sa ia matua avatu tulanga le misses the results. Ia se i o e na uma ia whaita wida o preliminary count o leo results a tātou ia maua lole le aso le nā tātou whaita momo e tātou tali fo le whaita ngā alo ia e le whaata mana le tātou Tautua ia le lawa i male sponsor lea ia ua whahau o meile lana fisoaswani le Taste of Sāmoa male tātou whale o whaafunga ele au ia ila uma watu le tuatus ia male numerated from fa wane le lango le na ia sponsor ina pe lango tato wa fa moe le i le aso o le tato whainga pālota ia familia le tua le pisinisi ia mal tamu whainga fo i wa o lo of so swani le tato e ka le sia na fo i tua le tua vine o lo ngā rue ma au nai familia fo i le tua le whainga ruenga ia meise o kuka mātango fie mai mau ana fa ape o le ma fainga bluetooth mai se falai mau ken o e fai lava tanto tiut ia e le la wala te tawana ve vela ma moe o le falai mau ken ia wi ole ina faina wa lava o le mai fo la tu so soani ia mo tato finga renga after tele lo sunga fai fe au ia lofa ia mal fatua au nei musika le nei ia ma fai lo ai fo il tato ngā ruenga fo ile le o aru nei vai yaso se teime man au tu pe o le aso lulu fo aso lulu uma se tau le aso whainga palo toi lua e tu sao e tu na atuai vele se fulu tau le fulu teime Sāmoa e pol te lai tito se fulu an tato whasara longa tu sao ia e te so ta inga po feilo inga ia ale a fionga i le komsino whainga palota ia e tole fo tu e felolo John Stanley ia le tau se fula tim Sāmoa e live atu ai le so feilo inga le malau tu stala e update tato
ia o fere me le la sangam ai loi so fe siri fia to ina mai le la wuta la to le ava no ta to o nanga ni Sāmoa ya ta me lo siri ta me lo siri foi le afa o me ta se salam sablu le messenger fe ngofi mai lo siri le pe fa o nga le sunga le fionga le komsina wa o le so le e te tala mai le ava no le o tustar I fesilia tu inatu io me fa mam la matiri ele le alta to siri sa ol komsin e sa o ala tali sa o al tali le missi ia na tato loro ele la o le tali komsin o le komsin la na ele tatele fa pe tia auto volto si oi na fai mai ia vaila e o me fo to tiri tel tu wina la ma nei ale mai tangora ta le mala siri fole tato ainga malo tato ainga fole la semana fi siri mai ele tato komsina mai o tang fa leo siri ai tu sa o tu la le komsina al tani mo tato ia ona I vaenga ia leo fa ata tato mol tato Tautua mala o nanga nei Sāmoa ia matala le so luro le so nei awale ngalo so se fulu nei le iva na I te mia New Zealand ia e misi da te loi misi ua misi telefou langa e whatu langa mai lava e lau whai ngā luenga ma sunga tu fue I al tātou pokalame na New Zealand I te ua tolo lai titi al tātou telefou po whelme fitu na e sunga tu fue ma lau whai ngā luenga I tātou telefou mai Sāmoa e wha so to lal tamale ona umanola I to play mun tātou telefou te lo se tu langa whapena e le loa lana whatu langa mai le sunga le whatono pokalame al tātou le te o New Zealand tātou visa tu e whāturanga na lo mai ele tātou swinga. Ia, ao nei aso, sekia, o whaisin whaavera velo le meso. Ai, te uma whain tātou tala ele namu. Whaarwe lawe ani namu le mea. Si tātou whain tātou musika, fwele, tātou mai moantasi. Ia, ai whaftai le Taste of Sāmoa, ia mal tātou whale whaafungau, ia al tātou pisesi sunga le ao, ia lofa, ia mal tātou au whinga luenga. Nei musika le audi. So you looking at me the first time we met on the street. I thought you don't like me, lady. Musika male Natos Brothers ia male pispisinga le first time. Yeah, so say for my ositala. Hey, for my asotala. And now it's a yo wanganga. Hey, tamaya pe money. Ore afaya uma otoki. Hey, for my asotala. And now it's a yo wanganga. Hey, tamaya pe money. Ore afaya uma otoki. Fili se tau mafole a waulianga ia tu le fiafi mai le Taste of Sāmoa. And love you forever. Vai mais eu tali vai malu vai le wanganga. I say yo fusi atu fama fana fana. Una so say vai mai o se tala. Hey, vai mai a so tala. And now it's a yo wanganga. Hey, tamaya pe money. Ore afaya uma otoki. Hey, fai mai a sautala. E now it's a yo wanganga. Hey, tamaya pe money. Ore afaya uma otoki. So, baby girl, I'm so sorry. I
will never ever make you worry. I'm not gonna make you cry. Sa we allow to say for my. Ikan say ole ma fight, lama say ole never ayaw sing I provide for you. Yes, my say tau fa ke ayo lo bye bye. Cause I can stop think about you all the time. Yeah, my island lady girl, I want you be mine. Get it fiku ole lang say I can swoop fili filia. Get it for you all the time say I can never ole out dia. Ikele lo mai le lo fa le ole gonga fa kariaku. I don't know better so here, but this life is so magnificent. Everything is so positive, so fast and so beautiful. This song is written for you. Hey, find my ass out chala. And now it's a yo wanganga. Hey, ta my up in money. Ore afaya uma otofi. Hey, find my ass out chala. And now it's a yo wanganga. Money, ore afaya uma otofi. Te fitu minuto na tale le tu live fa te tale tu live tolu ia te mi Sāmoa ia ai tatu se mai ile vaenga le tatu por klamen fa se lo tu tu si fo lo mo mai Sāmoa ia ile update mal tatu office finga palota ma nei al tatu tu lia pea o vaenga ia e tatu te sila fia mai tampo e mai po maua mai sui fai pule I mean sui fa olioli o le tu malo e to fia sui fa do le tu malo o apati la ia sui to va fa pena ia e maua foi lava maleo fai o tangata palota lai runga le lola palota mana tua la ne mene e fa malo sia le restala ia o le palota la ia la lisa o le tonga le tangata palota te le lo se tasina me te fi si le pola se finga fo le mole fa malo si pe uno fa malo sia ia le tangata palota bia ptp fe o sia tu no foi le tu sa loto a le fi palota inga la palota la le e o mai lo mose e wal vanga la le o mai lo mose ma arona ia fa la to a le palota la ia vai duai na sambi ula io tanya mi fa pena na patua venale ia wal you total nei vai appena e tu la ia mose malo na ven tu la to ia o tato ia le fa malo sia la palo tana e tu a fifsi de pfsi pe la solulo le vai so nei tu la fulu pe tu sa o tanto fa salonga ia felo inga ia mal tato kom sina o ofisa o finga palota ala update nei ia mal tato ofisa finga palota ia le vai aso le nei lutu fa te siai ia lango ma so ni fu tato Tautua mai Sāmoa ia po le Sāmoa Capital Radio ia ele una ia por kalame o le whaanau iloina o tau le manga o le tāpenanga o le whainga pālota mantu o le sola whailo mai ia tātou onang o la ua sifi role au whainga ruenga tā malakom sina i le multi-purpose gym i tuana i mato whalta alo telele i tuana i mato ia o i nā lau tāpena i ai ia o na fule sa fa nga ina ile fainga palota tanwai lua felus fumantas o le ala taula ina fainga palota te lo le nga ina lumana na te pena ina amatele le so avela ulau o kesi o printer o computer o prutasi o le spultas le fa foi met fa tana fa mo le impultas aveia ia mo meu por camu mai o foi PK so e o foi ma PK pusa PK o pusa palota me pena le fa senga o meu ta ia wala ngai uminaso ia la fa feri o uma papa o le to e nga foi papa e por não to vale papa ia sola e falou mai o kasi o mia e le PK vinna le peta igual ia o miro le sua ta es fu o puru a to e fa puru por cam o PK fa pena la o le me ale a ona pe feto e vinna le pera o fa palota ma moni me fa o si tava ni so tato ya appena le finga me ya vai la a ola in umma le fa mo PK a to mo te vele sa o le fale palota vai maunga numero fa o tau no mai la to fale palota e tolu le vai la manino le me pe a o nena a ola na al petasi le PK vole le tasi le puro le PK e tas alfa
al vai mau ngana mera vena lua be fefeu le mea foi le a e uma era le ai wa le mfainga ngana wo pe wa pe me fa o fie fa parota me ia wa fai tanga le mea a fa pena fainga le mea a to mana na a to fina ngalo ele le tu atu tato o nanga le mea pusa piquei la Mr. Pig, ata te tato wo nga se update mo tato office vai ga palos se fa tu o to so peia o to elento pusa chusi voi nga man to papurkam na fa le fa le fa tato update de mo se vai ga palos Sale, mangaya uye. Waka paroka. Nakongu. To ina. Apa sa iku mai kai kasi fa kai ka feeling. Nakamalia. Nakamala iki. Pakulale. Nile fakause. O whainga whaala tua o se soli tula whono. O pālota ma o mai manatu whailoa. Ai le o mea ai tau mawha ma se leni. Tā o while whaatou sina e a whia ai tupulanga lalo baua. Sele, se ngala se kai ngai whaika miki. E mō lia sui tau pā, nana komite tu ina atu le tupe, ma le tangata e talia ina le tupe. E uma vau ke roka kangak paroka ia. E whaasala ina se tase tau whaafefe pe tau whaamatau se tangata pālota. E le whaatanga ina lo whaalawalawe so se tangata pālota pe a whaila na filifilinga. E le whaatanga ina po iona tu atu i tua ni whaamutalanga tau pālota. E le olo o whaitau wina pālota. Ai, se to ina. Aurunga ma we rola paroka. Manatu i lo atu whaataa ua lau pālota. Fia te whaatalo whaatu Sāmoa le nei fiafi le tatou pokalame lona vaenga lona lima. Le pokalame o whainga pālota Sāmoa le lua whelua lima. E peo na māsani ona e mai mua mai ai ia fiafi o pō o asosate. Tasi, o le pokalame le nei wa mawhai o na awina ato no le lango sua mai a le ofisa o whainga pālota Sāmoa. E le ngata ili na e moli fo ile mātou whaafitai le lava i le komesina o Beretania i le atunu. Awa ana le sea noa ia i la wane e le mawhai ona awina atu le tātou pokalame. Mawhai e fo na longo pupu ali i aila o tau whaafonga anga inisi o whaasolonga mafuafuanga a o alo atu le tātou atunu o le tātou whainga pālota i le whae unga o le nei masina. Ia o lea ua ma whaatase nei o whiawhia fo e o ma whaatase nei ma le whionga le so upu o le ofisa o whainga pālota le nei whiawhi. Ia le whionga ia se montafa lima se montafa. Se montafa lava ia le tatai ape o lau toa tau leo se unga. Ia o le lava lo awai mai le mapo. Kalame whatala whata se montafa. Whaafitai fo o mo le ni avanoa ta mafuta whaatasia i whau pongo le tātou po kalame le ni vai yaso. Ia le ngata fo i o paanga whaafonga le tātou wala ata le TV tasi. Ia usi fo o tātou wala ata le ua maruolo o mawhai ona au inai le tātou po kalame. Ia fia e whaatalo whaatu fo i le nei vaenga le tātou po kalame. Ia maro whaafitai lava se montafa o leo te vai atu. Aku atu le taimi nei o leo atu e tolu vai aso o na whai leo le tātou whainga pālota le aso luas fulu malei vai te vai atu pisi lava o to wafo fuanga mo le vai aso fau. Sao le nei lava le tūlanga le na ua savali e se tua aso. A wati renga lata mai maso ole pālota. Pio na e tāua ia tu e pauna wa ia sole te toi o lata mai lava ia le tūlanga o le tātou whainga pālota pe ia ona iai. Ia ona mo pisi lava le office. E pio le ala le na o le toa watu le tālo sanga. Ia pe me whai ona mo isina o to mo le vena tutupu le lava iaso. Whaafitai lava se o te lo le taimi lava o lo whapeona tuli mai lava ele malu le tino. Po ua iei ni whai unga fo i o talo sanga po o tangi ia na whaulu. Le na pa umai le sputasi le toiva le alo whangasolo. Nei, o le taimi la neo le vai aso le neo lo whangasolo i le mata upu le tangi whasanga ia
I le whaiunga le komisina, whainga palota, na wala yo na mawhai o na resitara, leo lo tawa mele fionga ia le atino. Fale atalua. Fale atalua. Ia o lea la lo whanga solo taimile nei, ono lo silingia le montanga. A ese fo ile malie o na whalongolongo atu le matau kule le whamsinonga. E peye ese le whata atianga, fo ile o le po le whata autonga le o le fioanga le waiusu. Peye fōlinga mai avera la tau wha mua mua fwai fale. O so a whai la wha pe whai montanga. Ele peila la tu sa pe wa ela tu sa la u fai la montanga I tonu no ala tau fa longo atu le fa malam la maanga tu sa o fai fale ni a fai o te tau va lo no winga o le sa o le mato fai fale a vela ye la ta montanga o le montanga la na e mo moli te tonu le o isi le fontanga la le fa pe ye fai fale pe la tau fa longo atu le na ye so le la lo ofina winaila le tau kule lo mo famsino ya o le tulanga la na o fa pe ona ta oto mai ai ia tatou talasanga e foi ai sima tau pui o lo fa nga solo le to ye le to e vala unga le awanga foi le ta fa se le vas fo ia ona lo tau mafai ia leo ina ia mautu le ia alato molianga tulanga na lo fa pena tau to me pe ol vaso ele sa ia le fontanga fo I male a fionga le komsina o fainga paloti a stai lo sa o le nei lo o sa wadi nei le limo vai aso talu na fanga solo fo ngai o le aso a to fala ve komsina e fai le la tu filo inga male ma se no la tu stablo pasa la pi ona ia ia o le avatu pe ia se o tele nisi o vai nga tau lava ia sa fa pe ona sa no ile fionga ile komsina o fainga palota ia ile nei vai ngo le tatu por kolam salau malua filo salau ko luongo o ka kulola nga le finalize le o terminate o ko fa ingala nga ka kulola palo ka mo sirfia wa beso maka ka maliriu wa beso mo fo ima tata fo ile a kolu fo kasira sko sul october se yo o ile aso le sa fo fainga palo ka apelila ka son fo mo sirfia la wa isu ka kulola palo ka isu ka va pa pinga fo la ko komiki mai la ko mga mele lola Ole wo isu mai ka ko ofisa. Ko ku ngai do ofisa o le printing roll. Le lola foi le print le mai la sulu o kuso a makai print. A le lola nga kasi malola yo le wa be ko. Pa wale se nga lo print le ia fa kingo foi le long kulanga lola nga fa nga il ka ko fa nga paloka. O ka pinga nga ofisa fa nga paloka lo fa wa pe ya. Fam sunga foi pe nga yai. Il ke mingei o fa mo ofisa la suli mo kuso ile afiafi e ku inga ko ya lo ia mo silfia le tunu suita va o mo ku malo paloka o la fa penanga va fa nga paloka ile solufu vivo o kuso aso sulima mafuanga renga fa lo ku le fiafi se uma le fam sunga ku nga menga fa uma ile kaao ia on ku nga ku le fiafi ia le le riso sui ka wa umo ku malo palo ka kai kasi lima so kasi le tunu mo silfia ale sulfa o kuso e ku nga kwai e fa salonga le ofisa ku sai malo ku la fong I fa le palo ka uma kai kasi I ku kongo ku malo e lima sutas ale tunu o le vai asungei pe on ku silfia va asungei la fanga solo I le nga luenga le ofisa I pouco ia ofisa leo tonu tu malo I polu masavai o lo whakalikari ai leo atu le tunu o talasangaina ia le palo ka momua le la sulufu fiko o kuso o lo avanoa e a whiwa ina e wha kumul kalasanga e kuinga mai do ofisa whakasei ma pepa wha maongia vaenga pensionge lo inga va ele IT pension ia o vaenga fo o ia ngase tu mau le tino ia e vai fa maunga fu ile fa maungi ai ele nga kai le ia o lo fai fo pa lo kai la ku lo kausia ia o ka ku tamam silama tu e fa penga fo la ku imbanga o fa ko e kalia fo la ku en fo pa lo ka ia vang fo ka o caregivers mo no fo I mo la ku malanga ile so le fa ki ngol pa lo ka ele nge ile so fa ki ngol pa lo ka wa ia lo ava mo fo ai ku nga mai pe pa fa maungia e ngai malanga I le songa lufu fiku ia po le aso
lufu valu ku meia pe pa fa maunia fa pena foi la tu ngā ruenga essential services ale atunu me la ko uma ele ava no ekiuke ile aso le fa ngā paloka ya pa wan ku nga mai fa maunga mai le ofisa lo nga lue ai I ka ko ofisa ma fa ku mule pe pa ta sanga mo si fia fo pe ngo fa ro va ya so le ngei ko lo ka pe nga ka ko ofisa ya nga I ko ngai mako I le multi purpose gym o nga fa mo ko ka ko ofisa maka la pa so a ko ngai le ka pung pe nga ofisa o le so lua o le va so fo pe mai le so malolo e ka kala ka ko ofisa le ku mau I le ka ko multi purpose hall I ko ngai mako o nga ra operate mai le ofisa so yo ai le so mai ka ko fai ka nga lo ia o le so lima se tema e mai ai ka ko fai ka nga lo ia ai maka fai ka nga lo ia la so mo se tema kasi vai so a ko fa ki ngoi fai ka nga lo ia ka ko paloka vai so fofo I le so sulfa o le so tofile e fa tino ai ia o nga mo la ko va ia paloka mo sa vai la so sulfa vai so fo fa tino ia o nga mo la to va ia paloka ia po fai la kuso o sui ka va mo tele sala fai lo nga so lulu la sul tolu fa tino ia o nga no vai nga longa lua I la ko ia sa au ia o nga ale au fai paloka ora fa ki ngoi la ko wa o nga na ia ma ta u ale au ai awa ngala ku nga ko misingi e fa nga fa ki ngoi nga ruenga mo le la tu silfia ia fa masang I ka ko misingi ia ma fa pengang fasili ia ila ko ko mai fa piko ora fa ki ngoa o nga ia I savai I le sukolu mo le au fai paloka au le sulfa mo le au fai paloka mo upolngei ora fa pengang fa lo aku se aso ngi vai aso ia o nga mo ila ko fai paloka long vai nga long lua ia ma o nga foi mo la ko vai ka ko paloka aso sulu ono o le masinga foi ngai e fa muka lo ia ku nga me ka sanga mo paloka mo ia o tara la bala no ma ka sanga nga le ofisa ma malu la pensione ia fa po foi la ko e manga o fa ko ia o to wa no le leilea o le paloka mo fa ko inga e ka ko ofisa fa nga le no le fa ki ngoi ele kum kele pe o le aso fa ki ngoi ka ko paloka kele ka ko la solufu viva le aso nga kum ia le no leilea ia o ku nga ko ofisa mo la ko inga fa ki ngoi la ko paloka mo o le aso sulfa fo mo silfia o le masinga ngi o kuso fa nga ka lo ia le ko fa u mai tu su ka va ko mai ka mai le suli mai le afia la ko fa sal lo ngolo hisa o su ka va uma o ku malo ka kas le so sulfa o luma mai I le se fulu le uli e fa nga ka ile ko fa u tu su ka va o me la su ka va ke sulu I la sulfa ko fa u ko long so fa o le ma fai wa fa pengang fa kingo I e alu lunga ka fa nga paloka ia ka singa me fa ro ko ma malo su ta va I la ko fu ko fa u tu o le sulu I le uli o le aso sulfa e ka un fa u tu o la stofina e fa le loa tu ina mai ia fa unga fa msinonga la sulima o ku so a la fia o ku nga ko ro fa sala nga lo ia ale ofisa ku sai malo tu la fono I sui ka va o tu malo te tas ia o ngai fa silanga nga mun silfia ke mingai o le atoanga le na o le saunanga le fionga le komsino fenga palota I nisi o mata upu sa fa peo na ia fola sia I le felo inga lea matu sitala I le vaiaso ua mawai ia pe ia ona failo atu ia le ia se sitala I lunatu ia pe a au mai foi ia le fina ngalo o le fionga le komisina e faa malama mai ma faa lau tele nisi o mata upu ia pe ona mai moa ia I le nei vaenga o le tatou polokalame
Ai na pau nisi o vaenga e tāua mo le silafia le tātou tunu ua to le pai. Ona sa tāua e le fionga le komisina i lana folosanga. Ia uti loa e sili atu ona fau le tala le ala fai atu le taimile nei. I le mata upu fisa e tāua ai. Ia le toa se fulu ono o le afio ango fale alupo le sa tuto e mai. Ia sa fu ile wala au le latu mata upu ile aso farile le na tea. Ai ama tau le tātou tunu ule sa uta ua le tātou polokalame le vai aso na tea nei. Ia le tūlanga le bobo ia fai unga fale arupo ia. Le pule malua le fai pule fale arupo o le tū malo fo ilava lea. Ia le tūlanga o ila tōbia sa whapea o na whauro di talo sanga fo ile le fasiringia. Lo la tōanga vai a vea matangata risitala o le lola fale arupo. Ia ona sa maua lava le latu fai unga le nai le fono le no. Ai pei ona ia i lava yaso. Ai sa whaatali la ona ua ilumo o whaamasinonga. Le mata upu. I le aso e whaatūlanga toi ma le taimi e wala auai. Ia ono mai lava leo le pule maluani. I mawhai pule o e sa a vea masui. E o mai mamoli mai le latu lawa whai unga o tasi i e peila. Ona ia i le ala o e le atoanga o le mata upu le a whale alupo. Ia ua le mwhai ona wina fo i le peso e su e a mea ni a. Le alava o to e tasi i le pule maluani. I mawhai pule o le itu malo. To e ave i tua la to mata upu. O tangata ia sa tau fisilingi la tu o tangata lava o le afio ango fale alupo na ese o ingoa ma fai o iai ai ono fa mau maunga fo ie le sa ta pai official commission fa inga palo tericitala le wa recitala sa o ia tangata ia o la tu swafa o la tu fai u matulanga pe ona iai ia pe ola wa ia tau fa longo atu le autelenga atua pe o fa tau ina le lo fasino manga o le tulanga o pitosili le ona taua ia tatou nei ia e mai se lava le tangata Sāmoa lava ia ai to e usi mai lau mai mole a whapeona vavai foi o le tātou po kalame le whiawhile nei. Ia una to e taliu mai lea mo le whaawa wina o le tātou po kalame. I le toe taliu mai o le tātou porkalame le nei a fiafi, ia o le a whapepepei lama na tau whaafonga mele vai aso mawai, o le sa tama whai whaalau atu, ma tō lau atu sui tau wā, mai i sui, mai tu mālo whai ngā pālota, ia o le la usi mai alau mai moa, ia o le a whapeona tō lau atu nisi o tātou i tu mālo, ia mo la tau sui tau wā. Whaasale le anga, numero mua, le ati nganga, ma tā whai, la wina i inga o le fast, ma ta mua se manu wa sati sili purufana o le SUP, pipi pa uli te vita tā riu sina pati o le HRPP, ma se manu sa unoa i malu nuu whai matasua o le fast. Whaasale le anga lua, ma ngele se kati fiaui o le fast, ma ngele tusi ngai ngoa si maika HRPP, malu sa le tolo sulusi wa e lua, tuto otasi, talo uli Josefa talo uli e tuto otasi, wa e lua centenary sa mau HRPP. Whaasale le anga tolu, namulau ulu papalii leota sami leota HRPP, ma papalii lio o loipola ta eu masipao o le fast. Whaasale le anga numero 4, talatau li sale tuyoti tuto otasi, tea to ala peato o le fast, tofa li o foleni HRPP. Whaasale le anga 5, peseta vai fou, te vanga ena HRPP, vui i inga sione i inga o le fast, vui se inga lava ana Nora Ahim o le Independent. Nganga e maunga numero tasi, lauano mulivai lauano e tuto tasi, te vanga Mikaele Alem o HRPP, tuala to iwao te vanga Josefo Bonifacio, SUP, Vaawao, Salumalo, Alofipo o le fast. Nganga e maunga numero 2, Ngaluvao, Mataia Velma Ngaluvao o le HRPP o le suita maitai, Sewa Muli le tuunga fasitoma o le fast, ma valu Mataia nafo itoa tala imanu keti o le sui tutotasi. Nganga ifo maunga mua, Lavea Solomona Paulo o le fast, Lavea tupai matuna yulai fiso lavea loia e tutotasi,
timu ia kopo timu HRPP tu mele toi fuataina Iene Smith o le sui tamaitai o le HRPP. Ngangai fo maunga numero lua, Fale, Sao Pule, Sei Maleula, Vaialia, Iosua, Sui Tutotasi, foi sala lilo tu Ioane o le fast, so oalo feo umi mene siosi o le Samoa Labour, so oalo mawai kuresa so oalo le SUP, tolonga taua so oalo sioeli alo faifo la mese HRPP, matanga loa maka huge o le Sui Tutotasi. Ma ngangai fo maunga numero tolu, Fa'aulu sau, fa'atoatoa Rosa Tafi Stars o le sui tamaitai HRPP la aulia le mali e toa polata i vau fosi o le fast. Ia o tātou sui le nā manatua le amawhaiuna toi whaawa watu le tātou lisi i le isi whaapoponga le tātou por kalame i le vai aso asau. Aina maua fwoi le taimi o le tātou por kalame e whaatala no ai nisi o sui whaaolioli ia po sui tau wā mai le vaenga fwoi leo le tūto. Tasi usi mai eilau mai mua malau whaafonga. Tomu musu al toa tele o tangata. Pe ese ale mafo anga ese mafo anga ua ma tu fatasi ai o tato watu nuru ni temi ia ele o toe wanunu ni to au ma ua o ia tato wa no foi a silsila fo tato watu nuru Sāmoa ia meso ai ngale tai e o to e tau sia filemu le ala le o ma no fo ma na tunatu sia fo le au ngai tu le ai e ai le toma natu le manuia le tumaro. Ala le o ma a tonu se fa tai ngale le fo le so ta tu tunu u le taimi le fa fita u le man tu la me le taimi le fa yo malo e te le sa mata pena nga u mo mata pena ele tau fa ilo fo so ma fa tau va o le fionga ya le tau si la fier ta tu malo le fionga loia e o so fa tau va ia o le roonga lue faiva fa asia onga tonu mtanga luenga onga ia o umona mata tala noa mata pena o ai lava o imawa nei to mai lau to puli e matenga lue fa tas e matenga lue fa tas e uale manui o le to malo o le mato e tele ia o ta pena nga mana nei ia ma umona mata tilo e mata pena ma le fionga ia le tau pangalea ia e fatali lo finangalo tato tu malo ai ngai e le se alu tu tono nei vai nga fa pol kiki pol palemene e alwa tu e se fa no ta inga na ia malepe matalepe ni tu langa a o lo le ton tato tonu awa la vole fausia ina o se Sāmoa sili atu na lo taimine e le o fa pe fo la tu watu se manatu ona ina ia faa le nga ina le ti nga ma le Tautua ai lato na mua atu ya tato o le no ta inga lava ina ia mafai ona fausia i lunga o bea laelele ma ai me o lo fali ton to e fausia to e fetutuna ai ina ia mafai ona taatia si o tato watu nu anga i luma ia mama wa ese manuia la tele o lo tato atunu wai uma atu tato ia a o tato whanau ma le tupulanga o lo whai mai le ala tu tau aveina tu langa o lo tato whanau nau iai ai o le anganga ina ia maua le ngāru lue whaatasi po ai lava o mātou to lima o le a whaasino lima e le tu malu ia o le am whai o mātou o mai whaatasi mātou te finau masa ili ina ia tūlanga i se tūlanga ma te tie fo isio mātou tu malu. Rana o mai mua mai i whaatara noanga nisi nei o sui tau wāo le pālota ai o sui tūto o tase pei ona iai o le tāua fwoi o lea whainga ona o lea alu whaalawi loa pāti fwoi lea a wainga whaapu whai ia le inga whaalawi loa lau kuko kasi la ngelo i lalo ni pāki a le mānaia lea o le tilo ti ai o le fua whai le la ua ia whaalawi loa ia sa wala au le fo ia le wasengo tusitala ia i loo mai le atunu ia le tūlanga o la ua ta penanga a o le si mea mānaia la u mata atu iai o sui nei e tuto o tasi uma ai tasi le tu malo le e o mai ai e sa ili ia le nufo le lai tu malo ai ngel tai
ia ole tau ole foi fai ka te beto le felo fani tu fatasi po ai le vala ola ue ave fenga filinga la tu malo mai ia le fie le si ole la nga lue le si e fi so ani o ala tata penanga sa fai ia ai alu oi fa bo le la u ai ulia io ole tulanga na wa esa sa na va ai le tu ai nga fa pe ai me se la vai fai nga filinga le tunu ai o sei tu le leipio na e sa no se ona ole nga lu fatas po a mala ia tulanga foi e ta ona nga lu fatasi a fa manu e po ia manu ia mai ia ala ma fai ona fa wow ia ole foi la mata watu o pe o fa ma monga na mai to ofisa e to a fa se fulu ma le fa le a fai o sui tu to tasi mo le fainga pa lo to le masina le nei ia o se foi numero ma walunga a o le la o mata watu mai le to fasu ma fale e to tolu sfurma le lua o sui tu to tasi le o le a tu fatas ia ma lango la velesi ia ona te toi mai lola le to sfulu ma le sfulu ma le lua la le na ia le la nga ia la to ia tai to tasi e fa atino lava le fa la wi loa ale tangata la to ia mo fainga palota mana ia telele na fofuanga ia o se te mua fo tu poi tu langa le o to tele ne sui tu to tas e tau vai le fainga palota ia ele ku ko kasi vinga le ka fa pa ko ka ia mal wa le o tu fa tasi e o pongi le la to fo ia tu fa tasi o fo ringala o se vai nga fa upu fai ia langa le tu fa tasi tu to tas ia le temo fai la tu fa la wilo mana ia fo ile tulanga pe ona ta otomai le tato fainga palota ile nei foi tau sanga o la faisina malolonga pupu atu tali mai ona fa wa fuelo le tato por kalame mole ne fiafi ia ua masalo le na ua mai asa ui puti koko sa fa pe na tau mafa mai mo mai ile tato por kalame ne fiafi ai ole vai aso le ne na fa tino e fo se tasi o onga taua sa fa pe na vala au nai ni si o tai ai mai se sui tau va ole fainga palota ma ole ne ya o onga por ne por kalame fa pe fo e ona langoina ele komisina o Britania e Sāmoa ia mai se fa televisia Britania le BBC ia usi mai lau mai mo lau whaafonga i le sui o le komiti whaafoe a le autostala le awhionga i a ngalmalmana Rona Lee le na whaafoe le nei po kalame. I o le aunga au tū lava le nei whaamoe mui. Ia o le tamawhai lea e sosoani lea tina ina lea o onga. Sa tautai e se workshop mo whanawa onga i le mai le universite o le Pasifika i Saute ia whapea fo i ma le universite a wao Sāmoa. Ina tu whatasia ai ia pasenga o le au whasalalau. Ina ia au tauina ai ia waenga e patino le taumawhainga leo waenga whaupu whai. Ai mai se le alo atu i le pālota te lea Sāmoa o lo mane lea soloiva o au kusu. Ia o le au tauina leo o whainga whaawai o le ngaluenga whaasalalau. Ai mai se o le whaailoa ina leo le tātou Code of Practice. E kai dai whaatinonga o whainga o ngaluenga whaasalalau. Ia le ngatai lea o le e tolu po le na whaatautai ai tātou press clubs. Ia moto silafia o tātou press clubs. Ia le na mawaiawa noa o tātou tai tamaitai. Ia whaapea ia nisi o sui tā wātu tō tasi. Ia mao le awhiawhi nei. Le la whaatala noa ai nisi fo i o mainga whaupu whai fō. Lea o le atama mo e mo le whainga pālota o lo manei. Ia o le nei pol kalame. Ia na tu whaatasia le sosani malosi lea a le British High Commission. Ia whaapea fo i ma le BBC Media Action. Lea na whaatupeina le whaatinonga o le nei whaamoe moe.
ia ma fai pa angai foi ia ma le asosi ma lucia Sāmoa po le Jaws ia e ringa tele o le universite o le Pasifika i Saute ia ma le tato universite au i Sāmoa i papa i ngala ia o te manatu o le vaenga mulimuli leo le tato Port Kalame ia o le ifa mai ia se I fisilinga tu pera o feonga se mantafa ia nisi fo I o fofuanga fa taatia la fa pena nga ia I le ofisa le baia sofo le lei whaftai o le me mua lava ia o tai au le aso malolo ia ai o le aso lua la a enga luenga o le vai aso le niku tato iai o le a ia le official commission fai ngā palo te tona I mato o le ua a mata I le vai aso le nei a enga luenga I le aso lua o na a matanga luenga le ofisa I tona I mato I le team fo le multi-purpose team pi ona iai o le a tapu vai tasi I nganga luenga le ofisa e o le lei lava I le palota I te mo le palota ma le whaitau ngā loa ia mai ai le palota I nā le la whaatino mai ia ngā luenga a whaafonga mai la tātou atunu ia ai lava ni mata au putau palota e ala le mana o mio le IT o le lola palota o a lava ni vaenga I fia a tāpā ai ia le ofisa e te le toea nga I lai muli nuu vai aso le nei a nga isao I tona I mato leo la a whaapeo na whaatino mai ia tātou ngā luenga au nanga masani le ofisa whaapea fo I lama sa le longa lai te tala pe le ofisa I sa le longa ia I whangafa le lua o le marketi sa le longa e nga ia ne iai as faroi le nei ia te tau no o atu wai wa ma tātou whasi silanga o tātou whale palota ia matari tari ai wa whai unga whai vai asure ne tau no o te wa mau mai unga o whamasinonga le whaanga solo fo le e lui nai ia le anga wa o le sui tau ba ia rono winga e tau na nisi nao tala mana ia ia e maua mai ofisa I whai unga le vai aso ia po o lea vai aso wha o pongo le tātou Porokalame Whawtai tele lama seu ia manatua le mamalu le tunu o lea ua wha manatu na o sina wha manatu pe ona sau no le whionga se montafa ia o lea le a whai umamaya la tau ngā luenga I o I tuana I mato I le whale taalo le na sau no atuai ia se montafa o na winga le se toianga ia tu I mole no ai avea ia le nei ava no se montafa e moli atuai le mato whawtai tele lava e tu sai fo I malo awai mai ia ma whaava no mai lo taimi I le tātou Port Kalame ia wa lava le au nanga I le malu le tinu ina ia si la fia a o whapenau na tātou tāpenatu I le tātou whainga palota Momoli atu le whaaftaitele le tātou paanga le komisina o Britania I te tonu o Sāmoa ma le lātou langolango sua ia ai me se fo I le ofisa o whainga palota I le tātou Port Kalame le nei fiafi ia o le aso sale nei o le aso e ave ai le whaataua I ta mā malava o Sāmoa pe ona tātou walo atua I le nei asa talu ai ona e na o au le tamaitai I te tono nei potu ia o le momoli atua ia o whaamanu ianga tele lava mo le aso tama I le sunga ia Rudy Bartley ia alui fosi le sifo I tama o taavale ia ma le tama lea ia whauatea mito ia ele ngata I le nā I o le tama fo ilea I o taftafa o se mamtafa ia ale ngalo ai la lau whaamanu ia tele lava wa e se asa ma whailo ai ia o le whaamanu ia lo ia tu le aso tama I le whionga ia tui eri tāua la pini o le E.T. lai whaasoi fua ia. Kapiko suka wa. Chat ele silo ko ingari. Oi ba mala ya inga mkula fongo musika ko. Anga be. Ele whaatanga ina lo tu ina to tupe whaato sinai, lo palota whaalua I whaongai le suafo seisi, lo tau whaamatau se tangata palota, po le whaato sina fo I tangata leanga vai na I palota. O whainga whaala tua, whainga whaasoli tu la fono, e whale puipui ai oe pe a molia. So se sia ka ria whako singa whaala tua. E molia kula fongo. O le whaamaliaina o tūmaanga I whanua wha Sāmoa, e le o se alofanga pe a whai o le whaanamnauta inga maleanganga o le tūnato se tupe, mea aipa o se mea inu, ina ia whaato sina I le tangata palota, ina ia palota mo se sūtau wā.
Wari to ina. Kele paroka lo sui kele koe fesi. O whainga whaala tua se sori ngā tūla whono, ma e ono mori ai le sui tau wāma le tangata pālota. Alo whailo atu nuu, na natu ilo numunai, whaata ua lau pālota. Ia, o le nā oi, tui nātu i a leo te lenga i o le tātou o le pōkalame. O te lenga o le tātou pōkalame o le se talanata mai i o le tātou tāpenanga le ofisa o whainga pālota. Ia, e meise o wha momongo tui nātu. Ia, mō le si fia le tātou, tu nuu ma le tātou o wha whonga posi o tātou a inga foi. O te loa o le tāpenanga lea. Tātou turi au puina i a sootanga o pōkalame nei i a songa fua te itasi. Mai se lala so lulu. O le a watua i a lea o te renga. O le mea o lata mai. I a mai i se fesiri. Tanga e message o mai sau fesiri. Fo ile le laite fi fesiri ai. Ai le ropo lale au wala momori e anga elef. I ranga e ile komsino whenga pālota. O la te pone. Aso lulu. Tanga texe mai lau fesiri o le tātou a inga wha amon mole i a sui umasi o tātou a inga. Texe mai lau fesiri a tea. Hea e mamoni e fesiri. Ma le rau ale whai masui o tātou i le aso lulu o vai asta i tasi. E tālo i tūla se folu. Whesa ngā i loa le autu stala. Ia male komsina. Ia o whainga pālota le tō whāto le afoa. Tui a whelolo John Stanley. Ia e tu mai e se update o lea vai aso ma lea vai aso i tāpenanga. Tō la lo whai lo mai. Ua anga i tuā lau tāpena. Ia malo o tātou e ta aloa i lunga le tūlanga. Fo ile le la tātou o tūne me ta aloa i ta alo wha e fo ile le aula ka pio o i tūmano te i tasi fo o mana tuai. O ta alonga nei meo le ei. E re mana o mieri to i ngā e le a e si usoi e ona ngase. Wa lo fala e nofo le me fai au la kapia le ali tu malo le ta ule ngole tu malo ai nofo le me le ta alo le tu malo vele au le tu malo la to e la male pia le tu malo ano nofo la e mo mua e ano foi fa vasenga vele tu malo yo nofo la mo muia nofo ia le e fa solo to nofo lanu efu na yo nofo na le ale pi vele yo faya o ngai le va ia pa solo ata long e o le alofa la e no fa fi tamala kapie fi nau ia la ngai e o nga sengasi ata la no la e se foi ia luna si fofonga ora e no fa la sona e so ani la ia lue ave ato ia mtamo e ave fang mai e fa nga la e coach le ale au tu malo mai tan tanto me merda ta vai alula to tanto mo e ave le vai e io non ngase a fiang tu mau o disa sona fe wa uma loltano ma lo fe au le tu malo fa tu loltana le e le tu malo fa tu loltana ma lo la vale io o le la alo le le la si la ta longa la alo le so le fa ya ta la ula fo le lentana mo a o te wala ma fo fa o siuso o sa unei la le fale tala le leo ma fo le sa a tau le o fi o mimita o te wala ma an tau as vali mai o ma je ko caro de o ma je ko caro de to le va so o caro de o so la le e ku fare pi le no ma fu o fiu fa se no le ai mo le a b c d le ku fare pi le la ta tola ta alo la fa i le asol na le asol le fenga palot e tele se pitol ta alo tato le fai ale me mautinoa me vala na tatu tau na pai pe au e me office of nga palot a wai tu sa o me la information sa le ai ni me ta pe na vidi mai ai ai sa no sa o me ata mai e
ia e whaanonga tātou reo le pire tafo le ia awa o whea le mena tālo le neaso, tālo le tālo le pipe, tālo le si adu le na so ia ke sau mai whaapea mea mātou whele o so kālo le ia wai umai funga ia whaatu wholo matua ia no sau re koe whilinga o le wa kālo le anga kere o le aso le nei asunga fua sala penalty try ia le akiki polo le po na vai le kiki le polo sala i siau lau sala le ta le ui o le atopa o lo fulavala o le pusa lava me wai fafo le po kiki el tinal ainga over po fafo i fu wa fa la so malo lo le so tama na teu mai la vale a mio tama Sāmoa nei vai aso le weekend tato e pio le finga le we loka vai kinga le o mai vai le hui we loka vai se mi kai po vai aso ele masanya ya se tona me tolo kau le o kau si lo kau ya vai kinga ai no ne tinga nei aso tama o le mata na nana an tua mata na nana tu watu ye le vai mo ka fas po masima ku ka fas po masima na vai e me o vinga ita ma le so fa dung wala sta mane o la smalo lona la le fe wo fa ta foto tinga lava na fa no ele ma san in mountain dew le apa in fo ai vai fa le vai sa mas ta mountain dew ni on da mountain dew fo ila le o fo ele ma fa ya tu fangu vai man mol jas ai wa vinga mountain dew ia la wo fata foto ai mata fanga ia mfai ia ta ma le tu no o fa longo tu party mai i tu ai vi ai nga mau lunga i fai vaso le weekend o le te tele mai vivi ingo ta ma vivi ingo ta e le to ma foi ai wane foi lunga TikTok ni sta ma io me la na fatto au so ia to te ulava ta to ta ma au tu ta le ulava vale se wa kam no momentina na le sasia TikTok sasi TikTok e fai ana fai nga palo we le to tu we out ma lola palo tatina we la tu ve mo sole o fa po pala u lisio lor io na o te na va vetele ali mon na o fai o le talo le ta tuta male a sota ma ia le a fai na fa o te lol ma sina fo fai le a sota ma pe o New Zealand ma Australia para se la sta ma ia ta penan o le aso ai o tama fa mai lista male no Facebook e o le mea ia se fa pe manaturo tama e se fa pen feile tu asta ma wa ta wa umal tama matina le volna le tus se la ngona wa o le sitina e tama fa solo ato ia so umole o langa talon ma futa le o tos full fast food sa con maftangais ia la tu maua le ta volta mamatina e pi oso fa lunga ina i pinga le ka mai konti ai ta to vole io mi fa ta wo ya so wa na le fa ya ta tu wa tifa ia o lo previa Sāmoa le aso tu Paolo le aso ia ma se de fa un vai aso o ka se malo lo si Willem fa titili fa un vai aso ole a pa nei pe e mo se Willem ta va e tu ngol mo vai se matuala ta lata fo ila le e mo le Willem ia e fa tete lava yo tatu tanga le sina afia me le Willem ia fa pena fo le pa fa titili e fa un vai aso ia le fo lauto anan tu Paolo ni aso vole tau tu mamai nei fo ia le velo tau ngao ma le tele wa fo le wa so malolo vai ta faunga ma ta alonga e faunga ai ni aso malolo to tele malo ta tu le ngate kalesia ia o nai ofisa fo ia tele au ainga ia fa pe fo le hanga ini tulang fa pe na ni aso a mi se fo nga fa mai e so se tu mano ta to no lo langi alo lofa fa mole Tautua nalu tatu sa ngale mu ia tatu te ho se me ia te mi wa masania lau avel ta vale tatu lo fa foina ia ta vale masania so sasia fa le ton la fa ngane te mi mo tatu musika ia tau fa mai ai nga ngornia su maro lo sa el tatu ai punya lava ia man pese
ia whawhiawhia fu I tātou nei au o le. Musika mai le La Oso Band, ia tia I leanga tia I inu ule aina leanga. Musika le fiafi mo le mana vo ngā ruenga le o tula I maltātou te mitoe se 45 minuti na tā le li tula I whā.
Te whatala whatu e whot por kalame I pa anga ia por tātu suil tātu ainga ia whawhawina tāni eru le mawhita mai penia mina tūmua whapena fwoi Margarita Monanu ia whapena fwoi whatala whatu ia sare tai rau le mawhita mai ia mā lora wale onu sa isio tātu ainga I tiu te nei aso musika. Hallelujah, na ole lai, o iei le pa'aola tāni, o Yesu, na te pa'ala pala pala. Shimaya oele pele Say about you so manatu The morning air when Honey oh my low fatu Honey pe moni lo fa Telela mapolonga ile ngona Se itani mai Lo fa le ma fai Le ma vai lo fia ba ai Shaupa ia o la ngona Ani e ale moni alo Chala fa alongo
say I know loto no love for you wanna so honey pe money love tell ma kolonga ile ngona se itali mai lo fa le ma fai le ma vai lo fia va ai shampa ia ola ngona ani e ale moni alo lo pa po ani ing chal me ya lo fa ile ma chuma pe amo o ele darling cha wa chuana o e chashi Toi di minuti na tale le tu live fa tatu pese le fa mai a tu tatu tu tuorni aso mo si tatu ainga fa ma lole ono sai si tatu ainga I tu te mga luenga lo fenga iai. Ile tua Sāmoa pesu I saurula le moso o I manongi fatu sau pese ini pese na malie fia gana ese le mata o fie ani mai fisama tata tamai o ata le pua Sāmoa e mo o mia e tangata ese lola lele I le pua Sāmoa Mania
Amalo whaftai tātou tunu le nei fo i aso na ua pai me fo teimi ua tātonu le tulai whai mai e nai se Tautua ia mo le tōpa ia ma le malu si o tātou o inga Sāmoa le awanoa tātou te mawhtai ia i le nei luai tulai le nei aso ngā aso tofi fo i tātou toi whailoa e fo i ma mafuta ia i le teimi māsani ia i le tā le tulai lua le teimi Sāmoa ia se pa ia le tulai wha e le ngalo na whaftai atu i le tātou whaleinga ma le whale o whaafunga i le au, le Pacific Cuts, ia ma le Mercy's Taste of Sāmoa, ia i Melbourne, Australia, ia mo le langlango ino le tātou Tautua, ia ma le o nanga i Sāmoa le asonga fōma la stofi vai astai tasi. Ia, o lana whaleinga ma le whale o ti ulu, te tulou, funga le wau mai le asonga fu le aso tō nai, tala le tūlai se furu se ia te punia le aso i le ono le tūlai le fiafi. Ia, se furu le tai au i le ono le fiafi e te punia le aso sa, ia, teimi na ma vaenga na o lato le address wa umanto i natu. Ia, ka imo sinta maftango ne fo ia fiafi pe a whapea, wat fiu wai tau turi atu le ngā yo inga ia a watele mau ngā lunga i whai, i o tuai le mautama lau a whera nilo i nā, tātou i nā no whanga i Melbourne. Ia, e whaatau e se tau. Mawha ai mori whaatei tele, wha maharu rufo i whaatou e se tātou a inga, ma lau whaafunga ni aso, la fo i se tau tua o le tau te maari i le whaafunga mai, ia, ma le launga maari e fo i le whaafunga anga, ia, tua atu nā tātou ngā ruenga, ia, e maru e fo i se au nanga, ia, manuia i fo, whaatei tele, na wana mawhata mai, whaatei, ia, le lango, ma le whaafunga fo i, ia tau longo pui ali la fo il tātou au fia ma si o tātou ainga ia tu lango roi hei tau mga mise tāpenanga mo whinga pālota a si o tātou tunu o le rau te whaelo mai le whionga re pule ia lofa ali ia mai le valu le tae au o le whaleinga o le valu le tae au ia i le fitu le pō fitu le fiafi i o te lere teimi fitu le po o le fale o tiulu la le se fulu tau i le ono le fiafi au tātou whaleinga valu tau i le fitu le fiafi ia tātou teimina na o la rai matala a ngā ia nero ia maua se tau mawhawewela ia mta pena lei ia mor fong tau mawha si o tātou ainga nea fiafi la songfua i masolva yaso tātou e whera ele stofi musika ia wha mai e tātou Tautua ni aso me lauso losa pea le losa pai nei po pai fa mai el tātou Tautua ni aso so fu mai manuia Tautua nā sango le mufa mo le lava fa malo fa tai atu tau matua ne ngalo e tau fa tai te le atu la o te talo mo fa na u mama le atu nu atu le kalesia o le atu nu sa mo malanta po inga whainga pālota alo tu tātou tu whaftai mo tau tā sanga whafua loe le tuolo tau soifua maua nisi aso wha o popustele e tau tuai nai el tātou tunu o maainga me se fo ia o auna le tua so o se whata whai tau langa mwhalitua ea tālo moro tātou tunu ato o ma mo se file mu ma ia maua pēne whea alwhani tā pēne whaatasi tātou wal whanau o le tua ea e o maa mea laulangi o ma a tā penanga tātou e le nofo i nei malo Sāmoa e tau al malo le tua siri atu na ia e tātou te fia mai maori o le e le toi ia se fe fuli tua manuia nea fiafi tātou ainga whaasoi fua ia Mai
sa